Mantap ya gini ya. Kok apa? Pakai lampu kan ya? Ngojek ya gini kok. Iyo Bang Jin. Kalau 2 minggu mau je Bang Jin ay. Aku cago lagi. 2 minggu ngojek kan ya mantap dong. Iyo Bang Jin. Pila 2 minggu nak tu dapat orderan dong Bang Jin. Masa itu kan mantap dong. Lah, yo langgang mana orderan tu Bang Jin. Sabar-sabar lah Wak. Bodeku yuk mau cek. Yuk nak dapat penumpang lah. Ah, bajulah. Bode kurang bahan lah. Tapi ya bulu ramang ko keluar lo.